Bakunzi bacu nk'uko mubimenyereye ni umuhungu wanyu Emerson Nyambo kuri mikoro za Feza 250. Wowe udukurikirana uri mu burengerazuba, uburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, nawe uri mu mujyi wa Kigali turagusuje. Wowe utarakora subscribe, manuka hepfo gatoya ukore subscribe kugira ngo ujye uba update ku nkuru ziri trend, inkuru zubaka zikakugereraho ku gihe. Hari inkuru irimo iratrendinga hano hanze, ndashaka ngo tuyiganireho umenye ukuri kwabyo kw'ibivugwa. Ese Bamporiki Edouard koko arafunzwe? Bamporiki Edouard ni muntu ki? Bamporiki Edouard yaba afungiye hehe? Ese ko twakiriye itangazo rivuga ngo yegujwe kubw'izihe mpamvu? Ibyo nibyo shaka ngo tuganireho muri iyi minota mike cyane. Fata umwanya tujyane. Hari itangazo rigiye hanze mu minota mikeya ryanditseho ngo ryasohowe na Officer of Prime Minister ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, cyane cyane mu ngingo yaryo y'116. None ku wa 5 Gicurasi 2022 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahagaritse ku mirimo Bwana Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranweho. Ushobora kwibaza byinshi ngo ibyo akurikiranweho ni ibiki, ibyo agomba kubazwa ni ibiki. Mu gihe twari tukiri mu rujijo mu minota mikeya nibwo RIB nayo yashyize itangazo ryayo hanze batumara amatsiko. Ese uyu mugabo Bamporiki Edouard yaba yakoze iki? Byagenze gute? Ubu ngubu afungiye hehe? Bimeze gute? RIB mu minota mike nayo yaje iratumenyesha, iratubwira ati Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco akurikiranweho icyaha cyo kurya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Iperereza ku byaha akurikiranweho rikaba rikomeje mu gihe afungiwe iwe mu rugo. Bamporiki Edouard, ayo niyo makuru nashobora kubaha ari kumuvugwaho muri iyi minota mikeya twaba dufite, yizewe afite source. Reka dukomeze tubakurikiranire iyi nkuru, tuzabamenyesha ibijya mbere. Wowe utarakora subscribe, manuka hepfo gatoya wibuke gukora subscribe kuri Feza 250 kugira ngo ukomeze ubone inkuru zigezweho kandi zifite umwihariko na source mu gihe nyacyo gikwiye.